ibizwa Blessings Kondowe. Livini lapha. Programs coordinator at Grassroots Soccer Zimbabwe. Kwenzakalani namhla lapha labasakhula? So namhla skills holiday. So sithatha abantwana from esikolo. So today we have abantwana from 4 schools in Njube, Lobdengula, siphinde sibe nemganwini then esikhulile. So esikwenzayo ukuthi we use soccer ukuthi is communicate ama life skills. So kuba the bit of soccer and then the life skill as well. So namhla abayenza activity kuthiwa hold and pass. So kulama techniques amaningi ayenzakalayo akade beyenza kathesi you hold ngenyawo eli1 and then sulipasa ngonyawo lona like so liyasebenza yenza it's a second drill now and then after that baba le life skill activity abafana so far khathesi le 84 kwenze ila kahle kwini libafundisa khona namuhla kade sibafundisa khona sibafundisa ngecommunication, the importance of communication nxa u relationship ukuthi ucommunicate akuqhakatheke ngani ukunceda njani yona njengomfana osakhula ukuthi nxa usulomngane wakho omunye eliphisanayo ikhuluma lisithini ukuze lizwanane licine lisiba lisenza the right decisions ezizaliyenza ukuthi linqobe kusiya phambili lizivikele njalo ku-HIV. So basically okukhulu esikhuluma ngakho kakhulu ukuthi abantwana beyenelise ukuthi beziprotecte through i-communication, bebekwazi ama-communication skills abayenza bebe at a better position to communicate nama-partners. Sikusiphi isikolo lapha njalo lapho kwamalanga amangaki? Isikolo esiyiso namhla kuthiwa yinjube high and sizabe sisenjube from isikhathi seizolo seCenayo.